گاوا کو جامساب جباجر بن عردی شامران و گریا بو مال بوان حوال و گرین نخورا لسر روش داخوین تکات نقاش و گفتگویان پادشاه جی نخوش کتبو پادشاه جبر ایشا نخوشیه که دلاش ویده پیدا بو دنالیا کچکا کوی ها بو او لباو خواه آنگو لپادشاه که گلکی پیر بو مقاتبو لیج برکو گلکی دناف سالان دا چه بو گلک نخوشی ده بدن ویده در کتبون درمانی همون نخوشیان دن دهاتن دیتن لیوه نخوشیه که ام دهلن دحلان او دحلان تا درمان جیر پیدا ندبو و روش بروش او بر مرنه و دبر گلک حکیم خاطبون سر پادشاه و خواستبون ویجی ناو لپن و نخوشی کریت رزگار نخوشی کریت رزگار بکن لی بسر نکاتبون و موافق نببون ده داویه ده حکیم و لقمان که تیده بیچار ما بون تیشیسک لوید نخوشی دانی بون و جبونا درمان وی نخوشی گرانجی دگوتن درمان وی نخوشی خوینا شهمارانه یه هگر پادشاه جخوینا شهمارانه وخواه اوی برینن که دلاشی ویده و بونه حشک ببن راحت ببن و اوی ایش لاشی وی نمینه لیزده دکرن و دگوتن هگر خوینا شعبانیا ماران شهماران ج پادشاه را وره پیدا کرن اوی پیر راحت ببه او برنین دلاشی ویده هفبونه و ایشا وان اوی تاوله ج اورتر را به پادشاه اوی پشتی و خوارن خوینا شهمارانه وره سر حمده خواه و ببه وک بره نا حگر او نبه آنگو خوینا شهماران جر نای دیتن هر کو دم در باس ببه اوی روشا پادشاه خرابتر ببه و ایشا لاشی وی جی اوی گرانتر ببه هم ناخوازم ببیجن و دوی ما نگرکو ام بلایف بکن لی اوی وی نخوشه چرا پادشاه بتمرینه لسر وی تشیسا حکیم و لقمانان پادشاه گلکی خمگین ببو شانده بو پی رملدارین خواه رملداران لسر داخوازا پادشاه رمل آویت بون و گوته بون بقاسی کو ام دبینین جناو مروان هم مرووکتنه به وی ریا نپن و شرطید زانه لولات مد جی لی روی وی جه کلی دجی ندیاره جبونا کو ام زانبن بیکیه چه دستی ما به امی بکن او مروف چویا وی باجار بن عردی و وگردی اثر روی عرده لی ام نزانن بیاو کیه تنی ام داکتن ویا بن عرده و جورا وگر وی دبینن پادشاه بهرس گوت باشه کام چاوی بدسخن هون لوی بفکرن رملداران گوت تشتک دندستی مده هیا کو امی کاربن وی بدست بخن او جی اوه یکو جریا نپنی داکت با باجر مارم نزیکی شامارین بو لا شوان خالخالیه دوی او با اوه کی تیکه و سرشوک همامه که ویگاوه اوه نکاربه انکاری راستیه بکه چمکی اوه بدن اوی لیم مکور وره پشتی کو بدن اوی لیم مکور هات اوه جی مجبور بمینه کل خواه مکور وره وی ری نپن و شرطی جمر را ببیجه لسر وان گوتنین رملداران پادشاه تاولی فرمانک دا سرلشتر و وزیران خواه گوت همور سرشوک حمامان لشینین وکن و بلا بلاش ورن خواه بشون لید ویل همو سرشوک حمامن باجر لیستی اکسین که خواه دشون وره گرتن جبونا که امزانه بن کی نهاتیه و دخوازه خواهج ما وشیره هوجداری به لیست یکی هیه جناف کسین خواه دشون کی جان لاشه وان خالخالی ببه هونی وان بگرن و بینن دیوانا من دلال بناف باجر کتن و گریان حیا هموش ینین جوی بریاره کوی سرشوک و همان حتی دمکی بلاش ببو پره چه کرن لسر وی همو کسین که ده عمر حیات خود نچی بون هممان خوالدارین هممان دگرتن شینین ولایت هنه کانجی کیفا خوششتنی هنه کانجی مرقا حمام و هنه کانجی ندخواستن شجوا که بمینن و ترسا بری خود دادن شرسوکو ترسان بری خوددان سرشوکو همامان هر روش پادشاه دپرسی بیکا کسی که لاشوان خالخالی نه آتن دیتن و گرتن هر کو پادشاه شرلشتر و وزیر دیتنگجاندن وانجی لشتر و خدمتکاران جخوا بچوکتر دخستن ازیتی
بقاسی 6 هفتeyên bi baldarî kesên ku dihatin serşok û hemaman şopandin û navê wan qeyd kirin. Heyetên Sîxur serleşkerî wezîr li hev rûniştin û ji hev re pirsîn bêka kîn maye û nehatiye serşok û hemaman. Ji pirsa wan ya ku ji hev dipirsîn kî maye kî nemaye navê Cemsep derket. Ji hêla wan ve hat tespîtkirin ku lawê piyê Cemsep we nehatiye serşok û hemaman. Jê ketin şikê û ji xwe pirsîn wî çima nehatiya xwe nejuştiye, tavilê biryara girtina wî dan leşker û şandina mala wî. Per neajot leşkerên ku lê dipirsîn xwe li mala wî girtin û hatin girtin ser malê. Li ser fermana ku serwezîr dabû wan destên wî girêdan ew dan ber xwe û birin hemama wajêr. Bi darê zorê kincên wî jê kirin û ew dan bera vê laşê wî yê xelxalî bi avê biriqî. Laşê Cemsep lê mikur hatibû, ew dabû dest jê re hatibû gotin ku ji bona bajarê Binerdî lê digeriya û delîlê wê jî laşê wî yê xelxalî ye. Bêhesiya bû ku dixwazin bi xwîna şahmaranê padîşah ji nexweşiyê rihet bikin. Ew qas roj bû ku li ber wî digeriyan di dawiyê de ew zeft kiribûn. Heta niha tiştekî wisa nedîbûn laşê wî yê xelxalî dibiriqî. Ew girtin û li ser bayê bezê ew ji hemamê birin dîwana padîşah. Li nav destên wan de gelekî li ber vê yekê diket ku bi vê sirrê hisyane. Ketibû xema ku nekaribe li ber eşkenceyê li ber xwe bide û rêya nepen ya ku diçe bajarê Binerdî ji wan re bibêje û bibe sebeba xerabiyê ku divê ti carî neqewime. Bi rê de bi xwe dixeyidî û digot divê tu li ser soza xwe bimînî, divê tu li xwe mikur neyê, te soz daye delaliya xwe şahmaranê. Ku tu yê neqenciyê negihînî wê û bajarê wê yê Binerdî. Te bexta ye wê ku tu yê rêya nepen û veşartî ji kesî re nebêjî. Divê tu bextê xwe xira nekî, divê tu li hezkirin û soza xwe xwedî derkevî. Gava ku Cemsep danîn dîwanê dengê nalîna padîşah dihat derve. Padîşah bi rû û hêviya wan kesên nexweş ku çav li hekîmê xwe yê ku ew ê wan rihet bike dikeve, li Cemsep nerî dûre bi dengê wan kesên nexweş lê dilxweş hinekî bên wan hatiye ber wan û bi hêvî ji Cemsep re got: Ji kengî ve li benda te bûm, te zanîbû bê ji ber vê êşê çi dikişînim. Dîsa xem nake di dawiyê de vaya tu hatî. Tu bi xêr û xweşî hatî seraya min. Hêviya min ji te ev e ku tu rêya neçê neneqînî û nekî ku em canê te bêşînin û temenê te bitefînin. Li peyvên rûyê padîşah hat guhertin û ji kûr ve naliya hinekî bihêna xwe berda û got: Tu çi bikî xelasiya te ji destê me tinemaye. Bi çi awayî bê be em ê te bidin peyvandin, em ê tişta ku ji te re dixwazin ji te bigirin. Vaye tu bi çavên xwe dibînî bê çi êşê dikişînim û dermanê derdê min bi te re ye. Heta tu nebêjî em te bernadin, tu bibêjî em ê te xelat bikin. Li hêlekê xelat û xweşî, li hêla din êş û nexweşî heye. Tu mirovekî biaqil û çeleng xuya yî, rêya qenc hilbişêre û bi rêhetî li jiyanê vegere. Deka bi xweşî ji me re cihê şahmaranê û rêya bajarê nepen û veşartî bibêje. Decamêr zêde sebra min tune ye, nehêle ku em dehde bigînin te û dilê te bêşînin. Padîşah bi zorê dipeyivî, heta û peyvan kir li hember êşê bi zor xwe girtibû. Cemsep ku li hember wê qewimînê û xwestina padîşah heyrî bû, nema zenebî bê ew ê ka çi bike û çawa xwe ji nav destên wan rizgar bike. Hema hat berdevê wî û got: Heger zanîbûm ku hûnê serê min jî jêke laşê min bifirînin, ez ê ti carî cihê şebaniya bajarê Binerdî şahmaranê ji we re nebêjim. Hema nesekinin û serê min bifirînin, ji niha çêtir tune ye min bikujin û doza tiştekî wisa giran li min nekin. Padîşah ku di nav salan dev çûbû her çi qasî ji ber êşa canê xwe bên teng
جيبو لحنبر جمسا بينفرين تفدقريا وبفيف تفقر خويا بينفره ديسا قوت جاميرو تفهم دكم تدخوازي وان بپاريزي ليت او ندا دست بدنا تا بي حمد تل خواه مكور خات جبر في لخوا زور نينا و رياكو دهره باجاري بنعردي جمرة ببيجه نمش درگوت حيفاته لهلاكي خلات و خوشي لهلا دن ايشو نخوشي هيا تجاني بيو حتى نا كسي كل حنبر ايشي دبار نكريا و همو كس لخوا مكور هاتنه ورا بخوشي ببيجه لمن درنگه نما جبر ايشا دبار دكم توی داویه ده ببیجی ورد سری ده بی ازیاد جمره ببیجه جامسا بدلتپینی و به ترس لپادشاه و گراند نامن گود سری من جبدنا من بفرینن و دوزا تشتکی بسال من نکن خواب جانی من نستندیه ها جانی شامرانه تو به دست من به اوی صد جاری بمرنا من به هون چدکن هون زانن از نابجم من بکجن چتره پادشاه بوان پیوین جمساب جلکی اشیا همه حساب بکن بقاسی ایشا برینین لاشی وی او دیشاند حتی ها کسی جسارت نکر بو صالح انبر وی بسکنه لوریه وی بنره و برسفه وی بده هر پیوک جمساب دبو تیرک و جوان تیرین جارین و دلی وی دکد کسرک کور ودا و اوریا بیسکا دن رونی بو به کن بو دیسا خورش رشقنقي و نقبه رقبهية رقبيحية وي خلا جه خوا بجهكر و بنال نال قوت تو خمان نخوي حجر دوزة تأفبا او ريا هري هيسانة امي وي نكن تيه بچك بحالي وي فندك چاوا اگر فنده دحالينا توی جي جبر ايشا وسا بقيرن ونالين بحالي وچاغي امي ببينن بكاديسا توی وسا بدوقيد ببيفي آنا امي حفدو ببينن توی ببينن بخزبا من شتينا سريتا توی فهم بكي بالحنبر فرمانا من دركتن چه دجوار و بتجانه تو نزاني بیت جان خو دا برز چه ازیت تقشی و خلات بدست خو دا هلکی و ریا دجوار هلبجارت خمناک و گریا سر لشترین خو وی زوب ببن زندانه چه ری و ریباز هبن بخابتینن حتی کو هون وی ددن پیواندن دوی هون نسکنن دوی هون نک نهیلن کو بمره و ایشه بدنه بلا زانبه بی بردیلا لحنبر درکتنا فرمانا من چه ازیتک دجوار چتین و گرانه جبیر نکن دوی نمره لی بلا بخوازه 1000 جاری بمره بلا جمرنا ویداتر ببینه چه جوره ایش هنه دوی بتعمه و جانه ده جه خواه ده نتبته امی ببینن به چاوا نابجه امی ببینن به چاوا لبر مدگره و امی داده ندن لاشوی لسر فرمان پادشاه لشترین به چپلی وی گرتن و او دیوان درخستن وانین زندان کور تاری و نداوی و تعزی کرن و تفلی کنجن بنی او آویتن حجره که مروف دمک زیدت ده بمینه اوی وک حسن زنگارا ویجه دخواه برزه چاو آنین زندان نهشتن وقت سر آنین آوی رد هر تاولی دست بلیدان و اشکنجه کرن قیرون و نالی ناوی لدیوارین زندان دکت و لحندور اولند دا وک پادشاه نگود هر کلیکه که دخواست بمره لی مرن به دست ایوینه دکت دوی زندان ده سالک ویا که هر روز بلیدان و اشکنجه در باسته بو لی پیما بو دوی زندانی ده تشتک نما بو که نه آنی بون سریوی این وک که پادشاه خواسته بو روش بروش وک فنده که آگر وی دحلینه لیدا
اشکنجه جی او دهلاند و جسر هم دخست دیسا جی وی لبر خود دا و ریا و شارتی که کس پی نزانه ده کره دهره باجار بنردی ریومان دا و شابانی شاماران دادن دا دستمان وانه دخواست ببختی و خانه دل شاماران بکه هرگاوا که در باست بو نخوشی پادشاه دم گرانتر و ایشا لاش وی بیتر دکر لوما وی جی سر لشکر و وزیر نخواه دخواست کسین و اشکنجه لجمسب دکه بیتر خواه بشیدنن و رین که اوی وی بدن پیواندن پیدا بکن آنا اوی سر وان بده برشور پشتی فی بریارا پادشاه کسین اشکنجه کار و جلات کتن تاو وان نخوش و پادشاه دزانین او قنج ناست کرن هنکی دن جی پادشاه بازره اوین روح شیرین جوان بستینه چه دکرن بسر ندکتن حتی وی گاوه کسی خواه لبر وان نگرته بو زو درنگ وک بلبل پیوانده بون لی جمساب جبر ایشا دخواری نالیا دقریا دیسا تشتا وان دخواست ندا دسته وان داویه گاهین که تم جان مروف دشوتینن خوری دکن لاش مروف و مروف خواری دکن و بکارانین و پیرا لیدان خواه زیده تر کرن لیدان خواه زیده تر کرن